Хәли, Лилия, йөрәккәйләрем, замандашларым, түзеп утыра алмадым, мин дә мендем әле. Ей, йөрәккәйләрем. Шын күңелдән котлыйм. Шул тиклем горурланып ултырам, шул тиклем яратуларына, халык күңелен шундай ялмап алу белгәнең өчен, ялмаганың өчен. Редик Фасхетдинов, Мәүлид Әхмәт Гайнетдиновларның мәктәбен әле алып барганың өчен, шушы традиционный безнең баянчыларның мәктәбен булдырганың өчен сиңа зур рәхмәтлебез. Шулай бергә булыйк. Сез безнең өчен, мына күпләр өчен, мына әле күпме дусларыгыз Чиләбедән хәтлек килеп җиткәннәр. Молодцы. Туганнашып беттегез күпләр белән. Сез һәр вакыт кеше белән аралашып яшисез. Аларны яратып, ихлас чыксаң сәхнәгә ихлас чыгасыз. Молодцы. Рәхмәт. Мин сезне яратабыз һәм сезгә шушы теләкләрне җырлап кына бирәбез әле. Ömür ütər imə, bir də başın imə, süyülərim qaldı deməsin. Siz əlidə birgə, siz əlidə matur, qayğılar başqa kilməsin. Siz əlidə birgə, siz əlidə matur, qayğılar qına kilməsin. Yafraqlarının şalı, ütkən gümüş şanı, güller şəşək ata yazları. Sizdən hislərdə bir gül yanarıb dura, unutmayıq yaşlı yılları. Sizdən hislərdə bir gül yanarıb dursun, unutmağız yaşlı yılları. Ömür ütər imə, bir də başın imə, uçraşular bilən yaşayız. Bir-birinizə haman suyu bulaq itib, nazlar bulaq itib yaşayız. Bir-birinizə haman Xəli, Liliya suyu bulaq itib, nazlar bulaq itib yaşayız. Ömür ütər iməgəz, ömür ütər iməgəli. İnşallah yoğuşlar. Рәсәй Федерацияһының һәм Татарстанның атказанган Башкортостандың халык артисты Салават Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты Назифа Кадырова. Башкортостандың халык артисты Гали Алтынбаев. Фатиховтар гаиләһе.
Ысынлап та, китмәүгеҙ һоралар, Нәзифә Җаватовна, Гали Мансурович, ысынлап та, бына бер коллективта эшләгәс, туганлашып та бөтәһең бөтөнләй шулай бит. Шуңа күрә Хәлил Шәйх ул безнең өсөн ул остаз, безнең өсөн ул аҡһаҡал. Һәм без уның кәңәштәренә, без уның ярдәменә һәр саҡта мохтажбыз. Хатта бөгөн, бына тантаналы көндә, без, коллегалар, әйдек, сәхнә артынан тыңлап кына, қарап кына тора алмайбыз. Әйдек? Biz шуп текім шатландық бүгінгі Салауат Юлаев орденін бергені үшін. Лайықлы бит, лайықлы! Күз. Хөсәйн Әхмәтов исемендәге Башҡорт дәүләт филармонияның директоры Илшат Мәғәфүр улы Фәхретдиновҡа рәхим итегеҙ. Ҙур рәхмәт, хәйерле кис, хөрмәтле тамашасылар, хәйерле кис, хөрмәтле ҡунаҡтар. Хөрмәтле Хәлит ағай, башҡортса итеп ҡарайым. Мин ныҡ ғорурланам һеҙҙең менән таныш булыуға. Мин әйтәһем киләм, һеҙ минең атай, ҡартатайымды беләһегеҙ. Улар да баянсылар, баянистар. Улар да мине бәләкәй саҡтан уҡ музыка мәктәбендә, мин 6 йыл баян классында уҡыным. И улар әйтә торғандар ине. Бына Халит Фатихов һымаҡ уйнай алһаң, һинән дә шәп артист булмаясаҡ. Шуға мин һеҙҙе ныҡ яратам, Халит ағай. Ғорурланам байрамағыҙ менән. Рәхмәт йылы һүҙҙәрегеҙгә, беҙ ҙә ихлас күңелдән, коллегалар. Һеҙҙең менән ғорурланабыҙ, һеҙҙе яратабыҙ. Халит ағай, бынан һуң да бармаҡтарығыҙ талмаһын. Тамашасыларығыҙ мәңгелеккә юлдаш булһын, хөрмәтле Халит абайыбыҙ. Беҙ һеҙҙе яратабыҙ. Баян моңдары тынмаһын. Дуҫтарҙың тоғролоғо, Халит ағай. Беҙ һине яратабыҙ! Халит ағай! Тыуған көнөгөҙ менән! Мин яратҡан кеүек Хәлит һине бер кем дә яратмай. Үҙем күтәрәйем тигән мәл шул баяныңды. Шул тиклем яратам Хәлиттең үҙен. Баянын йырлайыҡ әле Хәлит. Әйҙә. Күҙҙәрҙә еттеләр, халҡыны елдәр иҫләп, бәғерендә өттөләр. Ғүмергә яралар, иҫкән елдәй үткән, тик йөрәк һаман йәш, яҙ килгән. Yılıp hinyenimdi, alıp gelin
Var bir gelir yollar, alıp gelir nazar. Yaşak nazlanıp gitmez bizden yazar. Ömür koyarına isken yelde yüken, tik yürek aman yes, yada kilgen küte. Ömür koyarına isken yelde yüken, tik yürek aman yes, yada kilgen küte. Tik yürek ey Halil aman yes, yada kilgen küte. Башкортостандың халық артисі Әлфия Юлсурина. Яратам, яратмаслык та түгел шул. Исән һау гына бул. Халит! Hürmetli Halit ağayımız, hedi ihlas көңілден бүгінгі юбилейгімнің қайнар құтлайбыз. Біз hedi үліп яратабыз. Hedi біздің бірден бірібіз. Hedi біздің алтыныбыз, бриллиантыбыз. Мына бұл алқыштар. Дик hediге гіне юбилейгімнен. Үйгенің yılmayıp durha, yurtunda nurlar kılır. Kışın yayın yadım kılır, yurtunda yaş bulur. Kışın yayın yadım kılır, yurtunda yaş bulur. Yağımlı hudişat yılmayıp, gümür bayram eder. Yırla güller yaşayıktı, tatlı kanıydı. Yağımlı hudişat yılmayıp, gümür bayram eder. Yırla güller yaşayıktı, tatlı kanıydı. Ayrı hasret yer sırkavda, tatıllık bulha gider. Dostluk kadrini bilgenlerдің, bәхет hem şadlık öter. Dostluk kadrini bilgenlerдің, bәхет hem şadlık öter. Yağımlı hudişat yılmayıp, gümür bayram eder. Yırlap gürler yaşayıksın, tatlıktan eder. Yırtık aktı. İlşat Fatıkov hürmet dostlar alkışlayğanı. Hem şiirlerinde Remil ağay zora kılıp zalda otura. Dostluk tatıllık bulmaha, yurt yerinde yırtına. Yırlap gürlep yaşap bula, bir hücden bul hangına. Yırlap gürlep yaşap bula, bir hücden bul hangına. Yağımlı hudişat yılmayıp, gümür bayram eder. Yırlap güller yaşayıksın, tatlı kanıydı. Yağımlı
yılılık şat yılmayıp bu bir bayram ide yırlap gülüp yaşayısı tatlı kalıydı yırlap gülüp yaşayısı tatlı kalıydı. Башкортостандын аткадаган артисти Искендер Газизов. Легендабыз Халит агай Фатыхов. Байрамыгыз менен. Büyüslerimiz Tatyana Mutafi, Евгения Цыпина, Халид Фатихов. Guten Morgen, guten Tag, guten Morgen Genossen. Dünya dolu kızak mızak, kılmaz yerden kınargın. Metropolitin, schnell, schnell, politin! No neysek? Yok! Men nimiz seybet bilenme deyip gine hırayım. Bilmezsin. Kiyav nimiz.
Ысынлап әйтәм. Кызды Германиянан кайтып алгайнылар, бында яшәп яталар. Ой, үзе банкир шул киявым, вот аксаһы күп. Ебәрер не? Менерһең азак. Бына шул киявымдың ике малайы бар. Улары ла шул аталарына охшап акса яраталар. Ой, шулай да бер көндө былай дип ыскындырды. Пап, минең бына Халит агай хымак баянсы булгам килә ти. Ата әйтән, нет проблем ти. Бына һин хәзер иртәгә үк сәнгать институтына бар. Унда акса түләнгән, һөйләшенгән, керәһең, барабанга бер генә һугаһың да, һине шунда ук алырдар ти. Китте балакайым. Икенче көндө акырып илап кайтып керде инде. Нәмә булды? Алдылармы ти атаһы? Нет ти. Барабан не смог попасть ти. Ой, балакайым, шул барабан кайдарга бер генә хуккан булса, касан профессор булган булыр ине. Аның әле икенче хәләле. Пап, минең дә бит әле бына йырсы булгым килә ти. Ата әйтән, нет проблем ти. Икенче көндө бер яшик күкәй кайтарып куйды. Бына шул бер яшик күкәйде бер азна исендә сей килеш эсеп бетерһәң, ярсы булырһың тине. Эсеп бетерде балакайым. Ярсы булды тигезме? Булды ти. Күкәй сиреләкте. Теге нәмә салмана лозм. Бу балакайымдың башы эшләп бетмәй ахыры. Хоң инде күкәй исеп кенә ярсы булһалар, тавык кайдың мискин кәйдең, бал тиклем йомыртка халуын, ха! Күкәй hala торган йере әллә касан хандугас булып хайрар ине. Шул киявым үйрәнсеккә дип олы малайына ака машина халып кайтып бирде. Мин ул шун хынап торайым. Акада булган икән машина, акала булган икән машина тидәрдә тотыналар. Ана минем внук шул акаһына берәй болт кәрәкһә, 120 кадак тыгала куя. Әле он иләгемне таба алмый яфаландым, радиаторны алыштырган. Атамдың атаһынан калган собата калыптарына тиклем сүкеткән. Тормозной колодкаларды алыштырдым ти. Йөри машина. Бер көндө магазинга барганда мине лә үтеп китте хатта. Айда, бабушка, покатаю бушка ти. Только дай щекушка ти. Бирмәһәң фикушка ти. Фик һиңа щекушка тигәйнем. Прощай, кукушка ти. Шул китүдән бамперын бәрдереп кайткан. Һуң балакайым, мин әйтәм, һин бер генә тапкырда светофорга карамайһың, мин әйтәм. Нимә эшләп карамай ти? Шул светофор баганаһын кем бәрдергән дип уйлайһың ти? Бампер кәрәк ти. Музыйга дип яшергән көянтәмде яшереп куйдым. Навайл бунда запчастьнан снап жайт итеп. Көянтәңде яллаһаң, үҙең бампер булырһың ти. Нисә инде мин әйтәм? Берәйергә бәрелер алдынан аяктарыңды бына шулай итеп алга һузып ултырырһың да амортизировать итерһең ти. Юк инде мин әйтәм, не могу. Можешь. Тинелә мине капот өстенә атландырып утыртып та куйды. Мин акмак килгәләгәнсе кузгалып та китте. Барам капот өстендә. Касан үҙемә капот була инде тип. Гаишниктар шес биреп калалар. Теге туй курсагы дип уйлайдар ахыры. Шулай да береһе туктатты. Автогражданкагыз бармы ти? Күҙең сыҡҡанмы? Ана бит капот өҫтөндә ултыр автогражданка ти, фынугым. Мин дә аптырап ҡалманым. Да-да, я их автогражданка. Только иностранка тигән булдым. Фамилияғыҙ нисек ти? Ich bin Frau Bumper. Мин амортизатор. Фынугым механизатор. Подомной капот. Гитлер капот тигән булдым. Теге гаишник миңә таба килә башлагайны. Иди махер. Мен шумахер тинем. Теге гаишникты куша яклап торып тибеп ысырдым. Фик тебе полиция. Майын грошын пенсия мин әйтәм. Әле бәләнең катырак алдарак булган икән. Каршыбызга туп турга туп пошол. Африка филеменей. Кап-кара бер джип килә ята. Мин аяктарымды айырыбрак ултырдым.
Не, теге дежипта тибебі сұраға. Теге дежиптің шофері көздерін оқайтқан, менің тірі екенлікті көргес тормызына батарғала ойламай. Ол арала біздің ақа, теге дежипқа выжит. Ең тәуді дежиптің олғы тәдірәхінен мен ұсып келіп кірдім. Менің арттан ака менен ванук. Шол құттан артқы тәдірәнен сығып тастық. Мұна көріп тұрағыз. Аллаға шүкір исән қалдық. Хәдәйтігіз ярай әлі суд юлдарында йөрүһе булманы. Бұна бит ақсаның күсі нәмәлә. Теге қара джип дигәндәре хөкүмәт машинаһы булган икән. Аварияны хөкүмәт машинаһына сәбән килеп бәрелгән дип оформить иткәннәр. Бұл хәл әлбәттә онытылды. Тик бұна миңә генә мәңгелеккә килешкә ябышып қалды. Мин хәзер элеккесә Лилия түтәгез түгел, мин хәзер Фрау Бампер Шумахер. Кияу банкир үдем бампер, ферштен гынасен, айынсен бұд кияума капут була күрмәһен. Бар фраугалар тәтемә яшәүдәр банкирменән, бит пасан ташырмыр икән аксаныктан керменән. Ай метрополитен, schnell политин. Bitte dritte хәлен бетте, ich bin gehen nach Haus. Немесә аңламаһагыз, тәрҗемәсе яллагыз. Фрау калды бар көсөн, спасибо dankeschön. Метрополитен, давай еще полетаем. Ошо банкир кыяуымды яратам, не халитаем. Башкортостандын халық артисі Лилия Фатихова.